pinaasam nga agdengeg kadag iti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden. Isu nga inyub ubing kumot tinagdengdengeg kadag iti drama. Ket pakaragsakak unay, ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok iti a drama. Kitawag nga ilinged na kumalatan iti nagan arubi. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngam jakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon tinagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Angam, nakapalas ka mananiti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan na kamapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti talo nga oras apa nagkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas lati trabaho tayo jay mall. Apay di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang maday no paluspusa. Isupay ano at damang tad ititip. Ay na, nulabsam ti agsarita. Kasla mo lima ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagaget mo. Ay na, kinapod no na, Beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, at dabusbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanin itinginginaan a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, apo. Aday ba ka? Anya day jay, Lola? I-text mo man ni manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Ato'y apo. Umanay ka din ti 15 pesos a pagload mo. Ay, Lola. Ado day ta na. Di naka-unload ti load ko. Tapno dapay pang tawag na ken pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kape. Naibus nga minen ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na, wan. Win, Lola. Iso ti i-text ko ni Manang. Sige, apo. Ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mga lantumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Robay? Saan ka nupay ang makaawid lakay? At kano ngamin pag natibos na, ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol, apag-ubraan na. Kastaya. Wan. Masaya nga nakiti panagadal ni Robay. Kinay kayat nan tinagtrabaho ngam tag-eskwela. Ay, wan nga rod lakay. Agamay niya nga rod. Isumad siguro tinaitudin agasat jay apo ko ta. Wan na. Isumad ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna agasat na. Gasat na ti sana makaeskwela ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong batkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adtina. Sa bagay matkit di Ang may masaya nga nakatalaga.
No nag-eskwela ko may isa ko maitan na maestra, wano nurse. Saan kita kahiralaang iti may sa amul iti bagyaw. Hello manang, kaano ka kanong nga gawid? Ururayan na kadalola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko, ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko, wan? Kasano nga iti pagpagatang ni Lola? Ipawit kunton iti biyahe nga agawid dita inton bigat. Inagan kunton kan ka, tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod manang. Mangipawitak tumot laangan ti allowance yo kin ni Raisa. Kastamot tun dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pay akasapulan di tabalay, no agudong da ijay ili. Sige nga rod manang. Kaya tagyaman ako unay ha. Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makahala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawit ka met. Ururayan da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Rupe inton bigat lakay. Kastaya, nasayaat no kasta bakit. Umay nataka no sukunan. Sukunan, apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Imbag no manusan nati mangkipkipin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin aya. Kat no napigsa tapay matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Sa bagay napayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyara kay di bagyaw. Ay, imbag na nalagip di aputa ti panangikuyog na kadatay di sudan. Isuka no ti regalo na ka, iti umadanin a panagkasangay maulakay. Ayun. Intun umay alawas ti kasangay ka. Ay, isa ganang marutyo sa ragabadaw. Kan jacket ka. Tanalamay ni di bagyaw. Wan, isa ka nakinton madamdamalakay. Ay, impaglaeng tananakam ni Rubeng apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun, tikas to yan na pasamak mo, lakay. Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay, di mo matan inuray, ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaw stiragsak na iti kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kuna na masapa maturog. Iti kasta, masapa mo't nga agring. Kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Hanggang muna yan, takastoy matan tinapasama. Saan mat gaya man nga gangangas, idiriri nga kita yagsapa. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry na itakla nga nakawin. Sorry na dinak na oray ang nagawin. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Agbabawi ak man. Ngam naladawin ti amin. Sapay kumatamawatan nak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka.
Rubia po, nga muray nukas na. Agyan daw kalata iti pamagawan kan ko na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, mami? Saan akon nga agsubli di abroad? Nukas na. Ag for good kayon, mami? Una, bakit nilulayaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay? Saan ka mat anam namaan ta damat nga ro trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo iti ti agadal. Sayang lang ti kwarta busbusak. Nadyak mat lang makagraduar. Sana bale, tauray jak na kaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray ken Raisa. Sa bagay Katanya ngay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mang terdak, mami. Hello, sa dino nga iti pangdagasan miking ka anak ko. Ay, pasensya kayon, mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya? Apay ngay. Kunak man no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Di kasta, mumot, dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a tao nga agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, mami, sana bale, mangtedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mangtedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay kat sika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no adaytad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka gawid ita man ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita man. Busy ak amang your ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rin umay ti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Chay. Katuan man ha? Ay, sayang Lugi ak manen nga ruden. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin man ha? Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Kasta gaya ma? Kayat mon samat nga awan allowance mo iti makadomingo, Ang ko lang day man ha? Sigamet. Ang addakan ka no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day to'y matiitod mo kinirais na. Ibagam tumat ken kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Joan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Bumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Ken iyalaan nyo iti prutas, wan? Wen man ha? Hello manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka manin nagawid? Saan talaga? Uray agpakadaak.
Sigurado adinak tumatla ang palubusan ti boss ko. Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo, manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti makamo, manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa. Sakbay ama panak at trabaho. Ay, bes. Iday ka pa makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disik ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudin. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka, best. Of course, I-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay. Agsubli pa iti pwesto ka. Ang mga nod naman ang gumatang kadag iti lakok. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, Mat. One best. Natay ka no ti may isang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayam, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock ken collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kas dagiti business-minded, des. Business, da iti panulot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Naman niya ngay. Talaga kasta. Ken, mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo mo't ita. Ang saan mo't? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola. Anya ti sakit na. Gapo siguro iti kinabakit na na. Isokas jay. Adun ti marikrik na na. Kat, ipantayon iti ospital. Isungaro da pag-awidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, no ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan ko na. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Iti kasta, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Kumusta ka ni grandmother you, Bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dagiti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng na kano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandan inaatake, bes. Ay hala, apay nga ta insardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanon analagip ni mami adinamag. Una yan. Sana balian, saan mo't adelikado ti kasasaad na ita, Bes. Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid damat laang ita, wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ita yung hospital? Ni mami, kandag iti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, Bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti pagga ni Lola. Ray apok.
Apay, Lola? Awagan man ni manang mo, Arube. Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawas ti anniversary day ti lulom. Iti kasta, sapsapaan na dagpakada iti bus na, kat makaaway. Aywan. Nagbiityal daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga rod apo. Magparti kay kadi iti baboy, Lola. Katun malaksid iti panagluwalo tayaw. Arabidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadag iti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang rod ng luwalo. Adda pa'y maparti. Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Ang mga nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo, para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti dadduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla itala nga makita ti kinaragsak mo. Ah? Isaya, best. Oo, si Maranta ka kaya. Siyempre mo't Si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa ni mami. Wala. Ay na, uray siyak mo't ano bilang. Siyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin na sumurotak mo iti panagawid mo, tamapasyar ko mo di lugaryo. Wen nga rod, bes. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sa nabale, patsyak nga adan tumat lang ang gundaway makapasyar ka ijay lugar mi. Lola! Manang, manipod nagsakit ni Lola. Sikat isang kadagulit na. Lola! Nukas di nga tagkasar. Ag-birthday. Reunion. Kan ada matay akabagyan tayo. Tunggal ada okasyon. Sikat isang kadagag na. Kanayo na damagan na. Nungawit ka kano. Nagsakit. Nagdagsan ti barokong ko. Manang, Apay, di mo inuray ti panagawid ko, Lola. Apay. napigsa pa hindi kalman. Nag-isang pa hindi ko nakagawid ka. Bagam, ma'am. Basta matlatan na kusbo iti nagtugawan na iti higit ti kama na. Hindi bangunan mi. Saan mo talaga gangangas? Unay matan ti kastoy. Apay, di nagnauray. Apay, Lola. Manang, Pakawanan na, Lola. Pakawanan na, no itala nga nakaawit. Nakaalak ngagpaisoy ti bakasyon ko. Ngambang kay kamatan asin ang patag. kumusta ka, Bes? Agsubli ka din iti trabaho? Pampanunotak nga ron. No agsubli akpay, wan no agbiro kaklangan iti sabali ang pagtrabaho. Anyat kahit mo asawan? Diyak mo, bes. Aging gait. Kat mariripo ka nakpay lang. Itiyan niya. Diyak mo. Basta diyak mo, bes. Ay, haladay ito'y. Diyak nga ron ang muno ay antiparikot ita. Tingat na trabaho. Wano siya ka mismo.
Ha? Kasla ak makonkonsensya. Nang runa no titungtungan kat may papan iti pamilya. Anya mo na kitang ipagbagambes. Saan ka maawawatan? Tunggal adda ngamin okasyon iti balay kat awanak. Kaya't ko unay ti agawid. Ngam di nakmat nga rod palubusan ti boss tayo. Italaang ama amiris ko ti amin. Uray di na kayat nga agabsenak no talaga akayat ko. Awan mat kat ti maaramidan na. Husto ka, bes. Ken may saan mat abulakbul ti papanam no bilang. Agabsan ka para iti pamilyam. Wan nga rod bes. Nung amin agpakada akat saanan nga agreply. Ti amok, di na kayat nga agabsenak. Iso apan agkunak kat addamot laang nagkurangak. Inununak ti trabaho ngam ti pamilya. Banag apagbabawyak unay. Ay, workaholic ka ngamin, bes. Pudno may ikam ti pamilya may ti kwarta. Maitad mo ti kasapulan da. Angam dumalatamot ano adda ka. Mas mahalaga pa rin ang iyong presensya, ganun. Pudno unay dayta, bes. Angam, saan pa anala daw ti amin? Mabalin pa sulnitam, dagiti nagkurangam iti pamilya. Uray awanan da lolo ken lolam. Adamot pa ni mother mo, ken dagiti siblings mo. Bingayam ati oras mo, bes. Sana puro trabaho. Tani, di tayo amo, no kaano ti panangipulang tayo iti pulot tayo abiyag. Iso habang andito pa tayo sa earth, ay kat enjoyin natin, ganun. One best. Kat agyaman ang kadagita nga advice mo. Manipod ita, ikakon iti oras ti pamilya. Tapno awan to ti pagbabawyak. Duwatawan matan dinapalabas manipod na tay day di lolami. Kat ita, tunggal ada okasyon iti balay, kanayunan ti panagawid ko. Awan ti okasyon apal palabsek. Kanayon kon nga ununaan ti pamilyak sakbay ti trabaho. Inistoryak daytoy ngamin adu dagiti pagbabawyak, kat kayat ko nga ibinglay kadagiti padak adumdumngeg. Adu ti panawan asinayang ko, gapu iti ayat ko ang makaornong para iti masakbayan. Naamiris ko, nga awan serbi ti adu akwarta, no awan mat oras mo iti pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma, ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. No bilang mapili yun to nga idrama to'y pakasaritaak, kidawak nga ilingad naklaangan itinagan nga dona. Agkidawak matan iti pasensya, gapu iti kinakiro to'y surat ko. Sapay kumata maanusam nga isimpa, ket pakaragsakak unay, numanggagakmet ti pannakaidrama, to'y padas ko. Padas, ajak tupulos, malipatan. Gapu iti lalaki nga inayat ko iti kastaunay, ket patyak nga makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Nasingpet, nagaget, narespeto, nataer ken napudno kanyak ni Jerome. Makunak anagasatak ngamin adda aminan kenkwana ti berberukan ti maysa a babae. Naannayas met tinagbalin a relasyon mi iti lasod ti tallo a tawen kabayatan ti panagadal mi. Agingga nga inala dagiti dadakkel na ijay Amerika. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Apa yun, honey? Nakaununod matan day tasin na ay mo? Ay, inton bigatan ti flight mo. Saan ka di, Jerome? Wen, hintun bingatan. Iso nga ipapasta ti agin niliw ita. Jerome, Di ka ako makayat apanawan hanggang kasapulan ngamin. Taparamat lang dahito iti masakbayan ta. Kaya tibuklan tanto a pamilya.
Kasladyak ka ba ulan ti mayadayokan ka? Malaksid iti dayta. Madanaganak. Ngamin, amangan numalipatan nakton. Inton addakan iti Amerika. Saan to ang mapasamak dayta, Dona Hani? Ikarik, sika lang ti babae nga yatag. Sika, katsiksikan to lang. Awan sa bali. Uray saan ka ngaminan amapan iti Amerika, honey? Ah, Please. sana mabali na. Amumot ang nabayagan a plano da mamakin papati panangala da kanya kajay. Sana bali. At damot video call. Di kag danag. Takanayon to tiya awag ko kan ka, honey. Sapay ko mga rod datong palam dagita akarim, Jerome. Wen, apay awan pa nagtalag mo tito'y gwapo a boyfriend mo? Ay, umay ka man kiti. Hello, honey. Break time mi. Iso ngay mawag ka kadagos. Kumusta kan? Okay, aklang matani. Sika, kumusta ka mat dita Amerika? Gasto ya. Mail-iliw unayin iti nakapimpintas a girlfriend na. Ah? Mangbola ka man ako na kon, Jerome. Sana bola day siya, honey. Talaga akailiw kan. Promise. Abay, sika, di mo ka di kailiw mo. Ito'y nakatatair a boyfriend mo. Ah? Feeling guwapo iso ti mo. Happy anniversary, Donna, honey. Flowers for you. Ha? Oh, makitam. Agdua bulan pa lang nga awanak dita. Ngam nakalipat kan. Saan mo't nga iti kasta, honey? Kinapod no na, nalagip ko itayan. Iso nga inuray ko ti awang mo. Palusot.com ka man. Ah? Happy anniversary, honey. I love you, Donna, honey. I love you too, Jerome. Sige nga roda, honey. Agsubli ako niti trabaho. Umawag ako tumanan. Bye. Nay, apayan doon na. Mulmulagatan mo lang ang dagita makan anak kadasar iti lamisaan. Kuwatatan. Awan ganas ko amangan. Mading amin tirik na. Kaslad ka sa bali abir-biro kak amakan. Anya, ay. Mga no pandog mo day tan iti trabaho. Tinasaya at aginana ka pay laang. Oresan ka pay la sumrek iti trabaho manakaw. Siguro tatang. Madian talaga. Diyak maawatan tirik na. Saan nga tabasikog ka anak ko? Ah, Anya? masikog ko ng bakay. Pinalpaliiw ka kadagiti napalpalapas ngal dawan akaw. Ngamjak la nagtagtagaray. Pasaray agdulok ka. Maululaw kundi ka pa'y makapangpangan. Nanang, Ay, kasano pa itan nga masikog ka doon na? Ay, kasano na ka pa itan at akdaran ni Jerome ka damo iti Amerika? tinasaya at kuyugan kay ti doktorin ton bikatanak ko. Kasapulam ti agpa-check up. Iti kasta, maamuan tayo nupod no ti atap ko ang masikog ka. Ay, agsangsangit ka man ang anak ko. Aging gaita, ni paila ka di Jerome ti pampanunutam. Pito ang bulan ng tinapalabas. Manipod day tinaudi ngay mawag kanya, tatang. Ay, Jakon makontak apulos ni Jerome. Amin nga account na iti Facebook kan WhatsApp Messenger. Nag-deactivate. Agraman roaming number kan telephone number na. Jakon makontak. may salati kaya tasawon kay tanak ka. Nalipatan na ka ni Jerome. Sa nabalay. Anda kami mat ka ni nanang mau. Hindi na kay baybayan, iti pas ngay mau. Baybayan mo ni Jerome.
Sana mapagtalkan dahil dyan tao. Ngam tatang, ay atagpay lang ni Jerome. Di panunutam kat ti dandanin panagpas ngay mo. Makapadakas ka ti sangit na sangit. Ay wanam ti bagem. Iti kasta. Nasalun ato ti ipas ngay mo. Pati kerem ti pakinaga mo anak kao. Hello? Hello, Donna. Jerome? Siya nga rod. Pasensya ka na. No itala nga nakaawag ha. Pingita ka na ang anak parik na, Jerome. Nasurok amay sa tawanan manipod day dinaudi ay aawag mo. Amom ka di nagdanda nagak itikas taon ay kan ka. Sorry ha. Diya akong matungpal na giting kariktan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawaan, Jerome? Pasensya ka na talaga, Donna. Sorry. Ang at nasik ko ka kasabali ang babae. Ket masapol nga kalaysak. Jerome? Sapay lang ko mapakawanak, Donna. Sorry talaga. Jack ang gagarati amin. Manangalilaw ka, Jerome. Naulpit ka. Pinangnamnaman na kadagiti karim. Nagsakit tinaramid mo. Aljon anak. Mami? Umay kantag, sukat ka pa iti t-shirt mo. Well, Mami? Ay na, di mo't kinunak, asaan ka unay at tumanarayan ako. Kita mo, nabasbasakan itilingan. Mika! Urayan na! Agay ayam tamad lang numalpasak ditoy. Gusto na naku. Mabanog ka. Ang mga nukumaro mananti angkit mo. Alaagawit na na. Tsak pa'y kayo tagawid, Mami. Dito'y tapay. Please. Agay ayam kami pa'y ka ni Mika. Aljon anak, saan ko maanatang kanti unom? Inton bigat tamanan nga gay ayam, Aljon. Sigurado, paumay matan ni daddy amang supon kanya. Mami, ni Mika, di ka barbaro ang kaklasik. Mika, ni Mami. Hello, Mika. Hello, auntie. Ay na, nagpintas gayam ni Mami, Aljon. Siyempre oray si Kamat, gwapo mo't ni Dadim. Ha? Amo, Mami, nagsingpot ni Daddy ni Mika. Inggatangan na kami iti ice cream iti kalman. Kasta ka di, anak. Mika, pakibagam to kin ni Daddy, ma. Thank you. One auntie pintas. Ni, dayjay gaya mo ni Daddy. Daddy! Daddy! Mika, anak. Punak mo sa dinutayan mo. At ka matlaga. Jerome? Donna. Agyamanak iti panang itulod mo kada kami dito balay, Jerome. Awanan yaman na, Donna. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Donna. Aging ka dita kat di nagpayla napakawan. Pumanaw kan, Jerome. Pangasin. Donna. Ibatam ti imak, Jerome. Sungbatam ti saludsod ko. Anya day na. Asino ti ama ni Aljon?
Ha? Siya ka di. Ibagam ko matipod na. Pangasim. Agawid kan. Amangan no urayan na kan ti Di pamilya. mo yaw awan ti saritaan. Sungbatan nak. Wan, sika ti amana. Nagsikugak iti pinanawan nang. Aging gaan nagpukaw ka akas laasok. Itata nakalipat akon. Basta agparang kalatan akas lawan ang yaman na. Adda ka di pa'y agbaliw ita. Tanaamwam asika ti ama ni Aljon. Ha, Jerome? Adda ka di. Kung nagtupay ka ito. Damo pa'y lang makitak ni Aljon. Asidagan tirik na kan kuha na. Naibagam ka di kan kuha na. Ti may papankanyak. Saan? Ken may sa. Doon na, kaya't ko sulnitan dagiti nagkurang ang itikan ka. Babay ni ti anak ta. Pangasim, di mo kumamat ipaidam ni Aljon. Si sasagana ka mang iti sustento para kada kayong nga gina. Sakbay nga desisyon ka. Panunutam kumapay nga umuna dagiti mabalin nga ibungan na. Anyan tulaangan ti kunaan ti asawam. Numaamuan na nga addagayam anak mo kanya. Di kagdanang, ilawlawag ko ni Mabel ti amin. Amok amawatan na. Oy, si ka, Jerome. Masansan matan ti ipapan mo iti balay da dona. Mangrugi ka manan, Mabel, ha? Kayat mo manan ti apa, ha? Mabalin ka di. Tumalnakan, nabanugak. Kalpasan ti ipapan mo iti balay da dona, ibagamkit din anabannog ka. Sino nga ita ti luklukwag? Guston ko nakmat, di nakpagpungtutan, Mabel. Hoy, Jerome. No di mo kayat nga apaan ka. Saya atom ti aramid mo. Saan mo nga aramidan arasunday jay nga ubing, tapno kanayon mo lang ang makita ni Dona? Amom ka din noon niya ti parikot ka. Insecure ka launay. Napalabas ang dayjay. Aging ka ita. Saan ka pailangan nagbalbaliw? Wen, tapod no amin nga ibagbagak saan ka di? Aging ga ita, dayjay pay lang at Dona tay ayatam. Mapmapanak lang ijay. Gapo iti anak ko. Kasapulan na ti panang ipatag ti may sang ama. Apay, narigat ang maawatan tayo Mabel. Kat kasanumat tan ti anak ta, ha, Jerome? Wenen, maawata kon, ngamda kami ti pamilyam. Ununaan da kami kumapay sakbay ti sabali. Namin anukan ang nagkari ka ni Mika, ngam inton madanon day tangal daw, nakaad-adunton arason mo. Jerome, asawa nak, addan anak ta, pamilyado kan. Kasapulan mimot ti pamatag mo, ti presensya. Manipod nagawid tayon dito eh. Kastakan akanayon. Awan oras mo kada kami. Anya pa ilang ay ti di mo maawatan. Kinapudno na. Jakon amuter aramidag. Mariribu ka ng itikasto e sitwasyon. Jak amo no asino ti ununag. Ipatpatag kayo ko ni Mika. Ang ipatpatag kumot ni Aljon. Kan maysa. Nabayagan anak ka din na kayo. Ni Aljon. Itakam lang agkita. Sabay ko ma. Tadi mo ipaidam day ta kanyak. Amok day ta, Jerome. Ti daw dawatak lang matkin ka, kat tinaan anay apanawan mo kada kami kanimika. Anya ka diti pagsaritaan ta, Mabel. Diya ko nagpalpalikaw pay Dona. May papanday to'y ka ni Jerome. Ha? Agpakpaka si akken ka, Dona. Adaywam ko man ni Jerome. Diyak kayat ti agbalin abastos. Ngam saanan anasaya at tilangan-langan mi. Manipot simangbay ka, itibiyag mi. Awan intention ko amang dadaal iti relasyon nyo nga agasawa. Kasapulan laang mat ni Aljon ti pamatag ti maysa nga ama. No ti pagdandanagam, kat agawag kan ka ti asawa. Saanin ang mapasamak dayta. Ngamin, nabayag kun alinipat ni Jerome. Inakamat kas kanyak, Dona. Maawatan ka. Ang maawatan nak kumamat. Ad-ado nga minan ti oras ni Jerome kada kayo ka ni Aljon. Kasano kami matan ka ni Mika? Maawatan ka, Mabel. Ngam di mo kadimat maawatan nga italaang amarik na ni Aljon ti pamatig ti amana. Idinto tada kayo kin ni Mika. Kat nabayag yun anak ka din na ni Jerome. Itilas ut ti pito atawan. Ita na lang ama ka din na ti amana. Ita lang, Mabel. Saan mo kumamat nga ipaidam day takan kwa na pang-asim? Ay, Dona. Kas itinakon-akon.
Jakon ay ayatan ni Jerome. Addan sa bali nga agdagi ko iti pusot. Awanin sa bali ang makagapu iti panagsinsin narak mi. No dilaang ni Aljon nga anak mi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Aljon. Oh, ato iti regalo kan ka, anak. Thank you, Daddy. Happy birthday, Aljon. Adto'y mo ti regalo ken ka. Amok a paboritom dayta. Wow! Thank you, Auntie Mabel. Siyempre, at damat regalo kan ka, anak. Ate, oh. Thank you, Mommy. I love you. I love you too, anak. Happy birthday. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you, Auntie Mabel. Awan anyaman na, Aljon. No, at ako mamat ita dito ni Mika. Dinaragrag sa kumapay ti kasangay ni Aljon. Wen kumaangam nagbakasyon mat ngamin iti Amerika. Saan abale? Agsublinto matlaang iti umay abulan. Makapagbanding dan tumanan ka ni Aljon. Agyaman ako na Jerome. Agyaman ak iti oras nga ipapay mo para kini Aljon. Amok ama kumikom ka. Ngam ik-ikam lata iti oras ti anak na. Awanan yaman na doon, ha? Maragsang, anak. Ngamin, kas ama, maipapay ko dagiti kasapulan ni Aljon. Siyempre, gapumot lang iti tulong ni Mabel. Inbilang kumaddan kasputput no nga anak ko ni Aljon, Donna. Maragsakan ak ama kangag iti dayta, Mabel. Ket agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Naurnos matlaangan ti pamilyayo. Kas tamatan ti pamilya. Sapay kumatag tultuloyan ti kastoy abanding tayo. Kidawak ngaylingad na kumalatdan itinagan a Lawrence. Sigod nga OFW ijay Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as-asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pa ijay Saudi na amamok ni Melanie. Nadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami dito'y Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli ak matlaang iti Saudi tapno agtrabaho. Inyala ak nga rod ida iti apartment tapno isupay laang ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakdar ko. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysan. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan. Ngamjak pa'y laang napaninala. Apay ka di tatang. Ay, kating kaalaan Teka nakbat iti kwartak. Masadotak pa'y arumor tatang. Inton malamtun. Pangan-anwan nyo ngamin ayay ti kwarta. Ay, katigatang kumat iti vitamina, anak ko. Awirin nyo nga ro ti anak ko. Tarumwarak tatang. Wen, di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos, Wan, mabitak lang tatang. Mapan ko lang ang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanakman iti kwartam, Milanay. Mano ti kasapulan nyo, nanang? Uray 2,000 laang. Imbagla ang apagpuunak iti sugal iti natayan inton rabi Ati nanang, 3,000 dayta. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo, mat nanang? Wen ata nagdakkel ti panagtalot na kin ka. Hagasem man, ta ipawpawit na amin kin ka maggedan na. Ay katrumbang na laang kasyak mangarod ti asawa na nanang.
Pau-pauitan na mulaang kaday da abalayan. Adamot ano maminsan? Umay alalaan ti kapsat na. Manungay mo, diswildo ni Lawrence ijay sauday. Dakkel sama. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipaupuit na. Adumot laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deryaw. Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay apulan. Mayat ang araw. Agnaot kamin tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katwan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat na. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Si Kangay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo ti umakari jay balay, nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo da. Iti kasta, adda kadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kunakit di ano at dada dita. Nagawid damot lang iti kalman. Taadda ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya, Wen, lakay. ay kat awagam nga rod ida tapno at kaduam bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Uwan si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ije balay. Tao may to alaan ti kapsat ko. Wen, Sige nga rod, umawag ak tumanen. Putdentan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyaman ak. Bye. Ay na, nakadumot lang na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawid mo amin na kita. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mo't Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Hanyang iti serbi ti dakalabalay ti manukang ta, no awan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Hawagam kiti mo't animaris ken ni Rex na umay damot ditaw. Wan, umaydam kano inton next week lakay. Una, kasi damat no di da umay ditaw. Tudua da lang iti balay. Taimbag ditaw ta kompleto ti abas tutayaw. Nakunamon lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawid ka? Una, kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo matamakadan na. Kan siyempre, kaya't kumata makita iti personal ti balay nagrigrigatak. Ha? Oh, apay kaslasan ka naragsak bakit? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, Lawrence? Nakla-atak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Jak narod ni naman na maaprobaran. Naimbaglaangan ata na singpet ti boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasaga na kamimat, Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Wan, o sige baliwan tanto manen ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige bakit? Agsubliak mo tiniti trabaho. Bye. Anya ka mo din bakit? Apay ngay adi mo matimbag paga dito'y matgaya man palay ngagnanad dagiti dadakkel kan kakapsat mo. Ay, kwa, pasensya kan lakay. Jakmatan na ibaga ngagpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga.
Di mat ingatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yung timang ibibiyahe ita? Tadadamot dito yan. Ay, kwa. Awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglat-lati pa'y ket din ijay. Anya? Ani? Apay ngay abinay pa'y anda. Imparipirda ko tapos saan na sayang. Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang mat ngay ti repair na day jay no bilang. Awanin maitid ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadapay papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ngam pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Pangananuan nyo iti kwarta nanang. Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. Ato'y nanang, anusan yun? Tatalaga sa nga ribulaang ti adda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay baraw. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence baraw. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris. Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kini Manang Melanie. Angam ko na namot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakit din no napatag ti pangaramatam. Ah? Ay kwa, napatagday jay. Tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati ka sa pulam? 1,300, Manong. Atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang di ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong ngay ti kanan tayo? Sapay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan, ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malapaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramit kadagiyay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isuntun ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumot tan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatan nak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumor kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog. Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oo, madam. Anya ti masapulyo iti asawak. Nukasta, si kakayam ti asawa na. Nasaya at matanagawit kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Panusan, mapilitanak amang itarom kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kapit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso pagbagaam jay asawam, sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw itko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanamiti kwarta. Sa dino? Ay kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwenta kumano-mano amin ang ti unong ta. Ngam awan mat gaya man nagyan iti account ko.
Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka itipain. Kalpasan ti panagsakripisyo kiti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti subad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impapaw it ko akwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehiyo ti anak ta. Lawrence. Alam amin nakagawaam dito'y balay. Kat umanaw kan. Alam amin nakagawaam. Awan pulos ibatim. Tadyak kayat nga damapati at pakalaglagi pakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tatanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita pa'y kanya. Panaw! Hana. Apay, Mami. Alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, Mami. Basta ang kunay kan. Awanan ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin aya ti papananta, Mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Jak kayat, Mami. Agbatiak dito ayan ni Daddy. Anya. Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni Mami mlaang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko ana. Adakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit nanang. Nagsakit ti kastoy nga inaramid ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamamuan dagiti kalukwan nga aramid na. Ay, Lawrence, anak ko. Di na labi ng panunod. Apagbanbanugak di tunggal sentimo abroad. Inpay ko amin ang kabalak. Tapno maitid ko di kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan kuwan. No nagdardara sudos kan tumo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami kini tatang mo. Pakawananda ko mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kata kayo. Nagbalinak abulsa. Gapo iti nalaos na panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin kini tatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat nga minan iti. Di amo ka. Kat nasingpet ti pamilyana. Tay sumat impakpakita da itinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga at da mapakinabangan da kan ka. Amuda nga agaprod ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng. No at da maaladakan ka. Ngem no awanen. Apaan da kan tumeten. Si kanton di agbalin adakes anak ko. Wan nga rod nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan amis mo tinakaduktal. Angam anya ngay nga rod, kadda di tanday ta. Napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot ti na ito di nga gasat mo anak ko. Nalapit akas nanang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa iya Saudi nanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto matan ag for good. Iti kasta. Makadanak ti anak ko. Ay katun mayat day ta a plano manak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kinihana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti day ta anak ko. Siya kun ti makaamu iti anak mo. Kat inton agsubli ka. Agan andat ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kidawam akan ayon ti panarabay na. Iti amin nga aram item, anak ko. Kalpasan ti kontratak iti Saudi, nagawid akon dito'y Pilipinas.
ket nangabarwanan kami iti anak ko. Ita, balasangan ni Hana, addan iti kolehyo. Nanakam nga ubing, na respeto, responsable kan ammuna nga ikan iti patag dagiti nagbanbannugak. Ket iti uray na minsan, jak nangeg anagdamag daytoy may papan iti inana. Nalabit nga ammunan ti sungbat. Aging gaita nasakit pay lang tinakam ko, tunggal malagip ko ti inaramid ti asawak. Regular idi ti panagpawit ko kenkwana iti kwarta, kastamet den kadagiti chocolates ken dilata. Banag atyak nga aramid iti mismo a pamilyak. Panagriknak idi ket inaramid dak abangko. Ngam amok iti bagik anabakbak nangak ita. Saan nga iti kwarta no di ket gapo ta adda anak ko anapnapno iti arapaap. Nagaget, naanos, ken ammuna amangilala kanyak. Kang runaan iti amin, dinak pinanawan nga amana. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam Lawrence. Tunggal maysa kadatayo ket adama ko na anaituding agasat. Anyangay nga rod pagayam ko. Day tamat siguro ti makuna agasat mo anagpamilya. Ngam kitdi, dayawak unay dagiti ama akas ken ka. Ammuda a panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ammuda nga agsakripisyo para iti anak da. Alakat itultuloy mo nga rod ti mang suporta ken mangigayid iti anak mo, kabayatan ti panagadal na. Patsyek nga isuntumet ti mang tulong, ken mangaywan ken ka inton agsalog tumeten ti pigsam. Alakastan pagayam Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Is a wok. I stir-fry vegetables in a wok. This is a wok. I stir-fry vegetables in a wok. Is a can opener. This is a can opener. Is a can opener. This is a can opener. This is an apron. I wear an apron to stay clean. This is an apron. I wear an apron to stay clean. This is a dish rack. I put clean plates in the dish rack. This is a dish rack. I put clean plates in the dish rack. I use a thermos to keep water hot. 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 I use a blanket to stay warm, let's stay warm. I use a blanket to stay warm, let's stay warm. This is toilet paper. We keep toilet paper in the bathroom. This is toilet paper. We keep toilet paper in the bathroom. This is a boar dress. This is a beautiful summer dress. This is a boar dress. This is a beautiful summer dress. This is a microwave. This is a microwave. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth.
This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a computer. This is a computer. This is a computer. This is a computer. This is a pan. 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 This is a thermos. I use a thermos to keep my water hot. Woo! This is a thermos. I use a thermos to keep my water hot. Woo! This is glue. This is glue. This is glue. This is glue. This is a paper clip. 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 This is a mattress. A mattress makes the bed soft. This is a mattress. A mattress makes the bed soft. I use tape to stick things together. I use tape to stick things together. I use a duster to clean dust. 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 This is a microwave. I use a microwave to heat my food. This is a microwave. I use a microwave to heat my food. This is a nail clipper. 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 These are seeds. These are seeds. These are seeds. These are seeds. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. I use tape to stick things. I use tape to stick things. This is a car key. This is a car key. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a screwdriver. This is a screwdriver. I use a hairdryer to dry my hair. I use a hairdryer to dry my hair. Isn't it wonderful to see all the places waiting for us?
Remember, even the longest journey begins right here. Isn't it wonderful to see all the places waiting for us? Remember, even the longest journey begins right here. I found the perfect spot. Help me gather the rest of the berries before the sun sets. I found the perfect spot. Help me gather the rest of the berries before the sun sets. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is a belt. This is a belt. This is a belt. This is a belt. This is a ladle. I use a ladle to serve hot soup. This is a ladle. I use a ladle to serve hot soup. This is an extension cord. 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 This is toilet paper. This is toilet paper. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a broom. I use a broom to sweep the floor. This is a broom. I use a broom to sweep the floor. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a watering can. I use a watering can to water the plants. This is a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean rugs. This is a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean rugs. This is a paper clip. I use a paper clip to hold pages. This is a paper clip. I use a paper clip to hold pages. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is a hair dryer. I use a hair dryer to dry my hair. This is a drill. I use a drill to make holes in wood. What? This is a drill. I use a drill to make holes in wood. What? This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a trowel. I use a trowel to dig small holes for plants. This is a trowel. I use a trowel to dig small holes for plants. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a colander. I use a colander to drain water.
This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. This is a charger. I use a charger to power my phone. This is a charger. I use a charger to power my phone. This is a syringe. Oh, Sarad. This is a syringe. This is a syringe. Oh, Sarad. This is a syringe. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a backpack. This is a backpack. This is a backpack. This is a backpack. These are building blocks. I use building blocks to build towers. These are building blocks. I use building blocks to build towers. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is a lunchbox. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons. This is a thermos. This is a thermos. This is a thermos. This is a thermos. This is a nail clipper. 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 I use a hair dryer to dry my hair. Huh? I use a hair dryer to dry my hair. Huh? This is an alarm clock. This is an alarm clock. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small things. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small things. This is a keyboard. I use a keyboard to type on the computer. This is a keyboard. I use a keyboard to type on the computer. This is a mouse. I use a mouse to click things on the screen. This is a mouse. I use a mouse to click things on the screen. This is a level. I use a level to make things straight. This is a level. I use a level to make things straight. These are pruning shears. These are pruning shears. This is a syringe. This is a syringe. This is a syringe.
This is a syringe. This is a glass. I pour cold juice into a glass. Is a can opener. This is a can opener. This is an apron. I wear an apron to stay clean. This is a dish rack. I put clean plates in the dish rack. I use a thermos to keep water hot. I use a thermos to keep water hot. I use a blanket to stay warm. Let's stay warm. This is toilet paper. We keep toilet paper in the bathroom. This is a boar dress. This is a beautiful summer dress. This is a microwave. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a computer. This is a computer. This is a pan. This is a pan. This is a pan. This is a pan. This is a thermos. I use a thermos to keep my water hot. Woo! This is glue. This is glue. This is a paper clip. This is a paper clip. This is a mattress. A mattress makes the bed soft. I use tape to stick things together. I use a duster to clean dust. I use a duster to clean dust. This is a microwave. I use a microwave to heat my food. This is a nail clipper. This is a nail clipper. These are seeds. These are seeds. This is a drawer. I use a drawer to keep my things organized. I use tape to stick things. This is a car key. This is a hose. I use a hose to water the garden. This is a screwdriver. I use a hairdryer to dry my hair. Isn't it wonderful to see all the places waiting for us? Remember, even the longest journey begins right here. I found the perfect spot. Help me gather the rest of the berries before the sun sets. This is a stethoscope. A doctor uses a stethoscope to listen to your heart. This is dental floss. This is dental floss.